Sizin özünüzün müzikal biliminiz var mı? Yok. Artistlardan atı bu, şulay yok. Mete bir artistler var ol. İtalyanlar başlanır bunun günde 60 mingdan. Tavışı ol çıgar, tiller çıgara. Mine Başkıstanda şakna bir apa, bir garmın alıp kelgen endi. Eyipler men garmında oynashıtı o gün yasaşı deymen. Remont yasalgan 32-nji yılını dip bidet yasalgan edi. Remont yasalgan. Benim garmınımda yok. İlgirek avullarda babaylarımızın Talyan garmon uylap jırlaulарын köplerigiz әле дә хәтерлидер. Talyan garmon Tatar halkının tip muzika qaralından sanalgan. Biz bugün şul Talyan garmonlarını üz kolları bilen yasauçı Ayrat Abı Harisovның ustaxanasına keldik. Ayrat abi sen misiniz? Sizin yanınızga kirge bulamı? Ayrat abi Talyan garmon yasau nişik bulasın ol? Nindi bulalım Talyan? Күрсәтегез әле безгә. Talyan garmon degeste endi bizning Tatar halkının eng yaratgan xalq muzika qurallarining birisi ol. Bizning bunday formada bizning Talyan garmon endi bu eng ko'p taralgan formada deb aytar ekan. Men 30 yildan ortiq garmonlar bilan shug'ullanaman. Birinchi garmonni ishlay boshladim men Başka Devlet Bilimleri İnstitutu'nun Hudurstан Grafika Fakültesi'ni tamamlaganda diplom işitip aldım. Temаны изготовление национальный гармон Talyan deb. Demek siz özünüz bilgiçleriniz boyunca ressam deb aytganda? Ressam hem hizmet okutuşusu. Ressam hem hizmet okutuşusu. Lakin siz diplom işitip garmon yasavını alasiz, Talyan yasavını. Ol qiziqqina kelib chiqdi. O'z bitinde anda ko'proq bizning studentlar ishlar bitinde diplom ishlari etib rasm yozsalar. Kartinalar yazarlar, anda оформление или başka живопись, grafika, başkalar. Hemen вид декоративного прикладного искусства endi, sınır sanatının bir türü etib endi aldım garmon yasau. Başta men rasm işlerge tırışkan edim mende kartinada. Kelip tavışı kelip çıkmağa şimdi. Şulay deb aytam endi Ufada ol vaqtda bir yaxshi ustaş ediler, Muxayyar Shakirova. Ol mening endi mena ustozim. Sizin özünüzün müzikal biliminiz var mı? Yok, benim asıl ettimin de benim özümün bilim benim resim hem hizmet okutuşusuyum. Demek bu nerse turunda sili yaratkan hünerin bilen şoğullanı için mahsus bilimin bulmauda jitedigensiz. Jitedi bul artık bulmasıydı o. Benim özümün ustazım bitinde ol en yaxşı Talyanlar bugün günün kanan garmonlarından başka aşırağanım yok. Çünkü o özü birinciden Balaşaktan işley başlagan garmonni etisi işlegen. Endi 14 yaşta birinchi garmonni Sabantiga ishlab chiqdim söyleydir. Shundan so'ng Salovat muzika училищесini tamamlagan. So'ndan endi Shilabida muzika akademiyasini tamamlagan bayan bo'yicha. Shunga ko'ra mena professional bilim orada zo'r. Menda o yetishmay aytira kerak. Artık olmaz idi. O kumaşavlı mısın sizge Talyanlar? Kumaşavlamay. Kumaşavlay deb aytib bo'lmaydi. Bu yetishib bitmaydi kerak shaqtna. Hozir endi 30 yildan ortiq shug'ullangach, men o'zimga kerakini bilaman. Men har vaqt aytaman, men eyiblar men garmonni o'ynashda o'zim yasashda deyman. Bu Talyan komünurka oldu. Ayrat abi siz mene şu Talyanın bütün detallerin, bütün vak aybirlerini hal özünüz öz kolunuz bilen yasaysınız mı? Elbette ama yok. Basında işlemem. Bunda iki kıngırav özüm yasamım. Şu iki kıngıravdan kalgan barısı. Kalganları barısı da özüm işlengen. Bunlar da pişmakları da kul bilen kesilgen. Kureknin pişmakları da, bunları da, grifler de, ağaç şeyinde bütün işi kuldan. Buna özüm işlemegen de şu kıngırav. Buna mesela lazer bilen kestirem hazır.
Tağın etire gerek. Garmon, İtalyan garmonu indi ol ayrıla nersesi bilen. Sifat yağından da ol ayrılıp tura garmonda kullanırga töbülüşü biten tiller. Anın jana. Tavışı ol tiller çıgara. Eğer elinden daytayı koyar azir tiller, anti mine eli köp kulemde işlegen minimse kazarlayın da kullanan min azir tillerdi. Mine 2 yıl işlegende indi Tatarstan'ın 100 yıllıkında 100 garmon işlegende min anı şekenen barıp alıp atı verdik. Yaxşı sifatlı tiller. Çünkü bizde bugün günde Rossiyada işlevçi, yaxşı tiller işlevçiler даже tuğla bilen şuya da onlar özleri hazır kullananlar şirket tillerini. Mine bunda indi tillerini Tuğla bilen şuya ol indi bizning iki fabrika bizning garmon işlevçi fabrikalar qolgan. Ilkten ol Qozonda da bo'lgan. Sizningcha ne için yo'qqa chiqa ol? Bizning mana shunday ustalar, garmon yosi biluvchi ustalar Rossiya ko'lamida birdan bir kishisiz. Ne için yo'q bizda mana shunday ustalar? Kerakmi bu yoshlarga? Modaga to'g'ri kelmaymi u? Balki de modaga da buna bitni biz o'skanda aytira kerak. Oramda molaylarning har birisinde bulmasa da ko'pchiligida garmon bor edi. Ondan sonra mana men o'zimdan bilamen-de azrak o'satırgaç maktab yillarında endi men o'sha yoshlarda ketdi gitara. Shulay bitdi gitarada o'ynay bilib, o'sha sanaladir. Dunyo o'zgardi. Mana uzoq yillarni bitdi. Bu albatta so'rov, muhtojlik garmonga azaydi. Jari mana o go'z zakazlar bor. Bular endi bik sirak hozir endi o'ynovchilar da azayib bora endi. Bular endi mening endi tilak endi muzika maktablarında ko'proq yuratsalar, bog'larda ishlasalar. Balki yoshlarda ko'proq uylarlar edi, o'rganirlar edi. İtalyanning joni, onun tillari deb aytdingiz. Siz onun tillerini tabii o'zingiz yozasiz, shulay? Yana söyley boshlagan edim bitinde. İki türlü bo'ladi. Mana bunisi endi mana ishlanaydi. Bu bizda masterovoy garmon deydilar, usta ishlagan. Bu narsadan nendek material bu? Bu mana jiz. Jiz, Jiz, mana jizdan ishlangan. Mana shunday mana ustaning ustalığı deb aytira kerak. Deymi? Tilni yasovda shu tillarning bizning plankadan bizning bitni o'ynaganda o'tib beri. O'tganda mana o zazor minimalniy bo'larga deyish, mikron. Shem menshi zazor azrak bo'lgan sayin aniq sifati edi. U xonashan agar bunday azrakni tortasan o'ynab turadi. Bunda zazor bormi nesin? Zazor bilan ol ko'rinirga. Siz uni mikroskopdan ko'rabsiz. Aniq yoqtiga qarab ishlaysan. Mana shu shunda mana zazor, mana yoqtiga qarasang ana zazor boraymi? Shu temaskada tish. Ham zazor minimal mikron bo'ladi deyishga. Shem bo'lsa bizning tovush bo'lsa desang, shuni zazorni yaxshi ko'rsatish kerak. Agarda sizga bir bayanchi ikki talyanda o'ynab ko'rsatadi, birisida jiz tilli, ikkinchisida qirg'iz tilli. Siz uni ayirasizmi? Ayirla. Ol ana mingla tugul, garmonda o'ynashlar aytaman, hamisi o'zi sizilib da ayirib turadi, nasıl jiz tilli garmon deyiladi. Ular o'zi byudjetni variant bo'lmaydi. Ular o'zi masterovoy. Arada bu italyanlarning qo'llanuv vaqti degan bir bormi? Qo'llanuv vaqti degan Srok godnosti deb aytasiz. Srok godnosti o'ynauga qaray. Shundan so'ng ana nishik saqlovga qaray endi. Albatta u taga azir birini yo'qqa chiqarib uzoq tugul. Agarda endi saqlab qilib aytsang, mana men o'zimning ishlar davrida menga Boshqirdistonda shaqna bir opa bir garmon olib kelgan edi. Ana rezonatorlarni ichine kuya o'xshab turgan edi. Aning yozuvi mana hatto to'shnagan ayta olmayman o'tibgina. Remont yasalgan 32-yilni deb yozilgan edi. Remont yasalgan. Ishlangan u ay qachon hali u remont yasalgan bitmagan bir necha yil o'zi remontga muhtoj bo'lgan o'ynalgan. Mana shunday garmonlar eski garmonlar sharay. Yosarliqmi sonda garmonlar? Yosab bular. Ana bir narsasini aytib, rekonstruksiya.
Бабай иске түшті. Біздің бабайды мәрхүм ярата тұрған еді. Менә шундай булса, менә безнең Тальян булды. Әйрәт абый, қолдан ясалған Тальянның бәясе қолдан ясалмаған гармон Тальян бәясеннән нига аерыла? Икеләтә. Икеләтә аерыла. Ә менә шушындый бер Тальян ясарга күпме вакыт кирәк? Менә шул ускуллары менә эшләсәң инде, телләрне, ул менә әле эшләде менә. Бер ай вакыт ул башыннан башлап, ана хәтле настроить кайышлары, мен кайышларында үзем тегәм. Бүтәннәй бер эшләп бетергән инде, ай үтә. Ә булай күпләр эшләгәндә инде әлбәттә тиз бара ул тегәм. Бер эшләгәндә Рәсәй күләмендә қолдан ясалған Тальяннарны ясаучы бер сез үзегез генә һәм сезнең ярдәмчеләрегез дә юк булып чыга бит. Юк, ярдәмчеләр менә 100 гармон эшләгәндә минем 2 ярдәмчем булды. Чөнки бер кеше эшләй торган эш түгел ул андый күләмдә. Ярдәмчеләр кирәк. Но бит кайсы менә миндә уже өйрәнеп уже үзләре эшләргә уже омтылалар эшләр уже. Ну менә миндә чакыралар инде выставкаларга, шунда президентыбыз Рустам Нургалиев гармон тавышын килмәенчә калмый. Ул килеп инде шуннан соң эшләгәндә күрәп инде ул инде тәкъдим итәдәгез авыл клубларында да музыка мәктәп, сәнгать мәктәпләрендә балаларга тәлгәнлек ясагыз дип инде. Менә шуннан соң китте инде алар отыш ярдәме белән инде. Ул остаханәдә алар ярдәме белән миңа бирелде. Ә сез менә шушы 100 гармонны күпме вакытта эшләп бирдегез? Бер елда инде. Бер елда 100 гармон. 100 гармон Татарстан өчен күп түгел. Сезгә кемнәр күбрәк мөрәҗәгать итә? Менә дәүләт заказларыннан кала, кемнәр Тальяннар ала? Чын профессиональ артистлар дип әйтикме инде, әллә хәвәскәрләр. Менә минем бик яхшы Тальяндар бар. Балташ районында, Татарстанда, Листилләрендә берничә инде дәүләт шуннан соң бар минем Самарда да бар, Киров ягында эшләп, мин даже Тюменгә дә, Улякларга да эшләп бирдем. Ана Улян өлкәсендә дә бар кирәкләргә өтәләр. Берәр концерт караганда үзегезнең Тальяныгызны танып алганыгыз бармы? Менә мин Рустам Валиевич чагында ул үзенең творческий ишетмә чакырды. Анда ул сүләде, күрсәтте. Инде мин сахнадан залдан карап торам да бик матур күренде инде. Үзендә утлар күп, анда бик күп бинаның теге Сваровский странслар белән изелгән. Үземдә инде җирдә менә эшләр микән дип уйлап торган идем. Ну бар инде. Ну бар күп менә артистларда гына түгел, шулай ук. Бер шарифта бар ул. Сез үз кулыгыз белән ясап бирдегез. Ике Тальян мин ясаган гармоннар мин үзем бирмәдем, миннән алып бирделәр инде. Бар ул менә Разил Валиев табарасын үзем бирдем аның үзенең творческий вечерында инде. Тагын барлар. Сезнең үзегезнең Тальяннарыгызга куела торган бренд буларак куела торган имзагыз бармы? Бар инде ул куялар. Хәзер тапсам, менә мин үзем аны куям. Әгәр дә инде телләр үзем ясаган гармонга гына куям. Шулай. Мин инде әзер телләрне мастер Харисов дип язып куйган, мин кызыгын күрмим. Мастер Харисов ясаган Тальян ничә сум тора, сер түгелме? Договорная. Сөйләшү буенча кешесенә карап, әтәтәнең зурлыгына карап, насыны бар битендә. Юк, алайса белән ничә сумга җитә? Мин шулай белмим. Тальяннар башлана бу көнне 60 меңнән. 60 меңнән. Ничә ел шөгыльләнәсез әле? Ну, менә диплом эшен алсак 32 ел инде. 32 ел сез Тальяннар ясыйсыз. Иде ял иткәндә Тальян уйнарга яратасың. Тальян уйныйсызмы дип сорыйм инде.
Үйде вакытыгыз каламы Тальян уйларга? Вакытым гана юк түгел, менин гармоным да юк. Өзүңүздүн Тальяныгыз жокму? Юк шул. Чынлап. Юк. Эмне боло өзүңүзгө бир бу тиги сапожник без сапог деген көп була инде. Нәк шулай була. Чөнки менә Әркім жедер аудида өзіне тырышты, өзіне тальян іштеп бітіре алмады. Хәтта аның да өз тальяны болды. Yok. Балаларына даже өзінің тальянда қалмады. Ғажап. Мына шуңа көрә бір нәрсеге керек еді. Сіздің балаларыңыз, сіздің ұлларыңыз бар ба? Аллаға шүкір, ұлларым жоқ шул. Ұнукларым бар. Ұнукларыңыз, алар уйный біләме тальянды? Білікілер әлі. Сіздің әлі ұнукларыңызға да тальяндар ясап бересіңіз бар екен. Ясап беру генә түгел, мен менә Аллай берсе шул олы оныгыма менә 3 яшь. Шуны гармон эшләргә өйрәтә алсам дип уйлыйм. Нәрсә менә детский вариант. Бу детский менә. Ну, профессиональный, да? Біздің ауылда бабайның да шундай тальяны сакланаймы үйде. Ол да менә шушы телен менә шулай торып каптырып куярга кушай. Безгә кагылырга ярамый иде ул гармонга менән. Шулай. Менә өстә тора иске гармоннар. Ул битендә күбесенең хуҗалары әйтергә кирәк, хәзер юк. Балалары әйтәйинде төсен калдырып, менә теге бик үзгәртмәгенә күреп уны сорыйлар. Алан әтиләрнең милли кат әтиләрнең төс итеп саклыйлар инде. Мөмкинме ул шулай эшләү? Әлбәттә мөмкин. Мөмкин. Менә мин даже инде әйткәндә инде даже клавишларга әйтәм, мен әйтәм кешенең анда бармагының йылысы калган калсын дип әйтәм. Менә 100 гармон ясап бирдем, әйме? Минем теләгемдә ул гармоннарны ну ясау әлбәттә үзенә üstüne algaç anda burasını eşlep biresen ama min ol talyanlarını elbette dik yapmasınlar edin, ol talyanlarda oynasınlar edin. Bugün günlerde bayanda oynayan kişiye talyanda öğrenip jingen. Özü öğrenip sonra hazır bugün günde hani kitaplarda var öğrenirge. Balalarga öğretseler idi. Nasıl sanat kitaplarında elbette ol bitmedi konuşmaları. Tege dörtüstü kilip çıkayında mı tege Başkırstan'da tege Koray'ını getirip primer gayında. Анда бит инде һәр музыка мәктәбендә Корай классы бар. Вплоть до академия искусств. Татар халык бию булгач инде аның инструменты татар халык инструментына биргә тиешләр дип уйлыйм инде үземчә. Менә андыйлар бик сирәк юк дире. Шуңа күрә менә теге милли үзебезнең халык инструменты дип әйтергә дисәк инде тальянны, шул эшләрне башкара кирәк. Аны ул бүгеннән генә эшләп торган түгел. Менә шул именно балаларны күбрәк җәлеп итү. Училищеларда, институтларда. Ака тальянның шул дәрәҗәсе әле күтәрәсе бар. Шул. Бүгенге көндә заказларыгыз күпме? Мен әйтеп торам бит әле минем Аллага елга уже 100 гармонга заказ бар. Әле бүгенге көндә яңа елга хәтле минем бер көндә эшләсәм bir 15 гармон эшләп битерәсе бар. Шуңа күрә минем полностью мен үземне риза әйтәм.